Matondo mingi beto mekutala mama ya beto ya kitoko mekuluata mbwaki mekukwiza na plateau ya beto ya tinu ngwakaren makongo mama ni yenge kieno mama ni yenge kieno mama beto mekuyamba beto na kati na plateau ya beto ya ngikela kisa beto ngikele nani mama Munu mungu mwishikongo batata ya bitu kumbu batata mapaka Gabriel ina mediama na mazauni likali ya bisi mazauni yani kubutuka na kipumi wakoko kikoko mbusi Cecile na wakoko mbunga Antoine na diamaka na kai na dikanda ya wakoko mkutu wakoko kimposo wakoko ya bitu nyuso ya manzau kuna tina kimbuku bayengi kino batata naba mama akula na manzau bayengi ya bino matondo mingi matondo mama donc mama kumbu ya bino nani beto ba mama paka Veronique mama mpaka Veronique beto mebwa bana ngi kwa kuna kati na plateau ya beto eba be kutuba tingekele mama ya ntinu ya beto reine makongo kimpavita ngolo kumbu ine mama ngebutaka mwana ya muchindu ya beto ketalaka tingera maseke yana ngebutaka yani vraiment façon na l'hôpital ngeta yaki mwana ya Mungu butaka yanji mekutonda na ina balongo kupesaka Mungu mwana ya muchindu ya iti mubuta yana parce ni mundu bameswazira na kubuta reine batala kwanti le monde babatke mingi mais ni mundu bamekupesa tibutila beto mama ya muchindu ya yani mume bezwa chance ya mwana kubuta reine ya muchindu ya bamepesa mundu na balongo donc c'est que basala réunion depuis na mbaza na kuzuna ni mama yake kubuta mwana yaye ni ya una mekubutila beno reine ya beno yandi yaye kila kusala kisali yandi kipevi mama ngekela kisa tete beto wapi muchindu ngebutaka reine est-ce que ngebwa banaka ba difficulté est-ce que ngezwaka bandosi avant yandi butama wapi mama vraiment za piste tete beto nge muntu mekuza ba reine bote matondo mais mon l'air mekuzwa kivumu ya reine kivumu yango ya banda compliqué vi ya banda kaka liba bima kuja en tout cas babima kuja mwana compliqué mais ya banda kivumu ya kizunu ba complication qu'élevé mais belave qui m'a aussi élevé même dans l'hôpital mais kukwenda donc ordonnance coûtait peut-être 7 000 en tout cas bamos balongo bagarde bisanza bati fumu ya nini muke na kunata na kati na kivumu ya Mungu mais l'air muku kumaka na muma ya misongo ba semaine muke kubuta ni papa ya ba mukuzwa maladi papa ya ba mukuzwa maladi makutu pasi makuti makezo anti makutu douleur pasi yani kila kukwenda na kisalo na port kuna malisa na Mali Congo dans le temps c'était Mali Congo yani kila kukwenda metenga même mutindi ya donc kila kuzwa cha tukamwe na kulenda mais betu kukuma 2 jours après betu kubuta parce que kubuta kana un lundi ndio betu kumalizia dimanche kuna ndio kuma samedi yani maison en tout cas mama paka en tout cas ça va ça diminue mais là petit à petit mais kuza misongo biko na kubuta yanji na Kongo malele bayambaka betu kule na yenge na zulu yaba naka même compliqué yani mebasika yanji na yenge na zulu matondo mingi mama mama beto mekuvanda kuna na cérémonie ya 10 ans ya temple initiative muzango ngivita kimpa na une année ya royauté ya tino ya beto na anniversaire de naissance ya ninge kuzunzaka mambo mosi kuna simbaka batima ya beto nime kutuba ti munu keleve mama yanzi munu mukika kama kupesaka munu kaka yani mama beto kena comprendre partie na mote mais ni kuna muke na kuzunza na siki ya beloti beto ke mingi na mbanza ya Kongo yaye batalati ni munu na kubutila babo yani kila kuba pe muti muke na kuzunza parce que muzaba teke mwana mwe muli nazunza bino mama yani muli nazunza bino mama yani yina lutaka kule na mama yani na kupesa munu yani yini ke monde mystique donc monde mystique yake muli nazunza bino yako yina ke masweki ya munu
sibabe kukomprenge mambo ngeli na bana lupedi be ya kuzonzila yao melani bali kuzonza ti yake meki donc babatu bali kukomprendre pe muke zonza ti mwana ya yake meki muzola pe bino pasula mundu meki ya brusquement je ne veux pas mais muza babese babatu bali kubakuswa mais munu mosi muku bakuswa ka muza bakati kima ya nene kela kubasika kuna mais lera yake kupasuka na kirene ya munu sime kukuma kivanta parce que kubanda débutant ti 10 mingi parce que fonge banda mama ina ya tima ya nene fonge banda mama ina ya kizuni na tima fonge banda mama ina yake pesa balongo buzitu na kukuma chini ya 10 so il me ko mériter si diplôme ngamu nazo même atala kilenge na bena ke fieti ya munu ya ke vrai ku déborder parce que me kulanda ba misiku ya bakoko ya beto de bitime to kuza kumanisa na kirene me kutonda parce que na vita pe me banda ya be vadi na beto ba jam be beto kagamba kaka na ba kaka ya beto ba me kupesa beto ngolo kaka ngolo na lusambu be ba vita me kuvana na kukuza kununga chini kilumbe ya jiza ya me vada ba vita même na kukuma na fauteuil mais c'était des problèmes me vada vita na bata kaka kuzonza hiki mete puya côté qui dit que banana mutu côté ni côté me katuka ni même mungu kela bitimba mungu butukana yao mutamu ke butukana bidimwa yani donc baka kwisaka na kukwiza ajouter ngine le baka viki reni ngike reni pe ngine kuza baka ba grave yo kuza baka yili kepe ya niveau ngoma se kubaka ya yake ya niveau ngipi poko baka ya niveau ngi lera kukumaka tumwa bakoko mekuza kuzonza na munuti ata mutu kupesa ya lusaku munu bakoko mekuza na mukeba ata mutu kusiba yaji ata mutu ninge ke pesa mwana yange benediction parce que ninge msuwe kubuta yani mekusala ba rituel munu mekuzonza vie yanti mekusala ba rituel ya munu mekuza kusuka pe kupesa balongo ya munu malafu na yenge la zona parce que ntango yana kubandaka futie yani foba basisa yana kituma yana mese ya batu yaba liluta tete na monde stral na monde mystique bakoko meba bana dibuni kwa kuzati obet me kulota me kuza sala ceremony ya mama na pipa babiba me bana mingi ba mfumu ya kulutila yake lutaka tete na monde stral sima bana dibuni ya beti baki ya kufunga na bampolo obligatoire foba kutala tete yao me yana mosi mfumu mbongi me kutala yangi kutala titi rele mama banki na kukula uweka mama yake kuna baka bijibu da nuvili nkatu yake banana monde stral bet meta mama mosi wadi kusamble na bet mekuta zoza mundu bet ozolo ti mama mekutala mama ngwaka da luta site mama ngwaka fumbungi metala yadi babatu mingi na kati ya lupango nge ba mfumu ya kulutila lupango bana débordé babe kuza kuluatisa yadi tenue ya violet na lera kukumaka ntumwa babe kuvalisa ya na fauteuil bame budila ya maboko bame kunangula ya mbula ya maboko atuka bame kufula bame kuzoza denia kutoka bakoko atuka ya melusa na kati ya lupango yange ya mystique mana pipa yake mtati na monde bakoko ya beto la beno beto kila kukwela kubaka ba mfumu ila abuni nge ku mériter yao nge mase kubaka yao me abuni ntango ya kulunga zingira kiloko la ngela yake kulunga metala kaka beto babatu beto me kukuma trop pressé yali mali kumanga yali même kuvanda ba kinguza mais nous à la guerre parce que ngi bati mama mundu ba mabu ya vie muke sala musique ya mona le monde muke tambula partout le monde donc voix que na yanda en tout cas voix ngitala yao ngike ndimati ya voix ni muchini la mama mama en tout cas yake vandaka mbote pe betu kwenda kuzaba abantu ina tuka mafumu kena kutwalisa betu matondo mingi menji machibaina kende na manima ya bafoni abake kutala emission ya ke yangalala ope mingi si bane kukima mbangu na kipeve yaje kuza kusala vuduka zete marche en arrière mingi peke kuzola ku encourager si bana bao na kati na kisalo ya mais mama bao mekupesa banzanonce kuna betu kuvanda ti mbongi mete se déplacer
mbongi Messie Kukwenda elle ya kaka bien aimé pour célébrer déjà 10 ans en tout cas wapi tete muchindu mbongi tete kuma tete na inzo ya beno lupango ya beno pesi beto ma histoire ngeta nzonzele mu kumanza bampungu tukali wa vangazi le tete beto ni ba mama paka beto na ele ya mama ya kasi meku kwenda mingi na bwana na ele ya papa ya beto kuna na manzau ba papa ba meku sadila kingunza ya ibikila kunata beto ya makedika ya discours ya luka na kayave ya tima ya mwasi ya luzolo ya kilengi na kati ya bwana ya beto ya manzau ina bakoko beku vana kuna bete sio kandi kukatoka na badolisi parce que mundu bakutaka mundu na dolisi bete kona na bakoko kuna kilengi débordé bakoko bali kusadila kikoko ya ba kikulu ya ba babe vana bambikudi babe vana basalisi babe vana banyakisi bakoko kimposo donc babilwazi nyoso tu yakela bete bakoko beku vana na ya bakoko bali kusambila na tata mandefoti na batata Mathieu André matricule 22 kuna na le poule bakoko bali kukwela kusamla na le poule kuna na elle ya mama baba bali kusamla na tamateni kuna na bwasa donc betu kila menga ya beti ya kingunza ni mungu bakuzonga temuke kukota ya mungu kaka na kingunza ya bakoko ya betu betu kutamula mingi na ba misioni bekukota misioni mais samla na mpelo mais kota même na ensemble mais mutalaki yake dia ka place ya mungu ve bika mko change mais papa beto bali kusala beto makilele leo mke kuna na rassemble papa ya beto lelo kusakatula ngimbi babalele yake zo basika kuna basika mko abe papa ngepe api diable ya basika kuna mais j'ai compris papa avait raison je vais te kwela ka beto na kukwela kusambila na babana ya beto kuna kukuta mama ya mungu masola conseil yanke muja mandu sokoton la kenke loyi sio neza la kenke entre madi entre mandu kingoma dans le tas c'était kingoma mazalina mama ke loya voila ina donc munu muke mutia mandu sokoton la kenke baba bisambila pila kingunza na tamatende kuna na bwanza donc munu ele ya mama kingunza ele ya papa kingunza mais mune sime kuza kukota kuna peme kutala mpaka wala raison leba kulonga kana ngonda ba me kulonga na ngonda mama bali kulonga kaka yake na kudescendre kaka bakoko kuza kuzonga yake longa na mutilu ya me ba kulonga kana ngonda me papa bali kupesa kuzitu deke ngonda ke kubasika yale kubaka basi swali nyoso pia le kunata yale kubokela babana ya mungu kibeno kwiza bito kubinene kikulu ya betu yale ke baka bampungi yale ni bampungi yale ke la kubokela ba esprit yale ke kubaka ba yale ke la kubokela ba esprit yale ke baka kikungi yale ke la kunyingisa yale ke baka mandafa ke la kumwangisa yale ke la kuzonza donc papa ya betu me vanda en tout cas mais dès que mon estime que baka makulu ya mon nyozo le mec kotisa je dis voilà la bonne chemin ya yinzi la kitoko beto me kokota na kimunguza ba koko bana katete na ba yinzo ya bawo ya ba ancêtre ya bawo mon le peut me bana la chambre sana me ko basisa locataire ya mon mais ça oh mais ba koko me bana mutilu ya pourquoi pas mon bika ba ancêtre mon na ngana mais on kapu muke kokotisa bawo na kati ya yinzo me pesa ba inzu ya mungu ba locataire basika mungu kotsa ba biba ya mungu oleba kuna kusubira ka ba ukili muma se kusala mutindi ba nkoko kusala meni ba umusi kutwalisa ka mungu kisika mungu na kudia pata nezonti mbongo bete kuza kukuta yao muke tula tete ba koke mungu alupreve mungu zangula bao mungu kumisa bao ni mungu kumisa ka ba na kupesa ba kisika babiba kaka sime kukuiza te oh place muke kitoko mais ni kuna ba kukuizaka babiba place monde entier ba kukuizaka na mungu kuna na lupango ya mungu sa mti mungu musitima mwasi mais l'air va me kutuba ti mbongi ya mase ku déplacer mais c'est normal ya me kukuma ntango ya ba kukuizaka na kukuiza kuvingila beto jizo ntango ya ba me kulunga mais faut ba kunamuka jizo ya ba kunamuka ya ba l'air va me kulunga ba kuza va pour éternel il y avait un délai dans le délai c'est le 10 ans mais les gens ne comprenaient pas le 10 ans là
bakila kubasika c'est normal ba kubasika parce que nous avons na lupango mun ku internet tango ba mekulunga ba masiku kweli ba mekulakisa mun mosi ba bifwa parce que mon têtu moi je suis un têtu ngela comprendre mon c'est que ils ont ba biba mun go kubasika tala temps c'est que monter comme mun mais awa mukela kati ya kizunu ba mekuza zonza ti ngemezaba tango ya betu meza wa kaka matondo tango mekulunga bakina kunabuka ya ba mulela kwa péché veba pour bakubasika bakukwiza kisika yini babe kuzola ya ba ni mutimbi na tango ya ba mekulunga me garder ba 10 ans sans problème me finga ba obe me tonga ba obe me sala ba yimbive me pesa ba malak me pesa ba madia ba me bondila mu ba mune sibe bondila ba ndo me vana kuna kubondila ba panga na kubondila me bondila ba ancêtres kubondila ba bébé ya mungu même na bwana simu kwela kuna ba zonzila ba mambi mu me fâché muke dasuka mu mpika ba ancêtres ya mungu beno bikila mungu bao comme ba salaka beno yimbi ba me kuvilu kaka ya bao ben kuzolaka ba udiaka mambi ya ntama be ba mitifi ngeke salaka nge un jour si ba ko rappeler ya est-ce que ba keke bana normal muke zonza ti ba biba ya bete bet me kupesa ba ngolo be ba kuvilu kaka deja parce que ba ni kusambila kikulu ya bao ba sambila deja kikulu ya bao ba ni kuyidika deja ba sinda mpando ya bao tata papa ba zonza kilumu muke kufamu muke kwena na zulu mais papa a des raisons ange kukwena na zulu ba zero papa ke salaka belo zaba be yawo belo zaba kubingula pe belo zaba kulombo ba bilevu pe mais ngike kota kaka na prière est ce que ngeke akulunga na kusambila pangi yange tu es sûr ba mitif nya sa fido te ko na kusala le temps que sambila ba pangi beke pesa ba ba fardo ya beto il faut faire très attention ba mambo yange ngeke kuza sambila mwana yanga tu ne me pas dire mais ba ngebe tsalisa ba bato ba pasi mingeke nema na meme kufungula meme baba suma sekeke kuza kusambila baba banga mais naba fa ado yange masumu ngeke kuna kona kusambila baba bo ese kengeke kuvuka ube ba ancêtre kubulangi donc ba semole ya kaka ni mutindi ina bekela kuzwa ya matondo mama en tout cas ngeke na kukwena na beto mbote beto sike na kwena kuzwadiaka malongi na nzida ya kunzonzi yange nyonso ina ngeke na kuzonza na kati na beto menzi matiba mpangi ya munu ke kulandila kimoko ke kukabula yao mingi samu ke bampango bakuviluka dia kama diela mama beto metala mazono nsinu mebina na nge beto metala mazono betalaka mema nsangasa kubwaka nge na meso beto metala nsinu mezonzila nge mema na anglais nsinu mepesa nge kado ina mekatuka na mwana ya yani poke bakulwa atisa yani betu bakenkatu mama munu fani wata mama wafaso nge talaka mambo ina wafaso nge vive momo ina ya mazono ina ya cérémonie le 28 septembre ya mais en tout cas mun ne peut me kuituka ka mun cadeau hein me kuituka ya mun cadeau me kuituka parce que il y a la stratégie pour sirène mama bite kwela na zandu me kwela swazile lele ya guya ngini ya mke kulwata mun parce que yange la kuzo temps mke talaka ya la NV mke ku demander ka mun je n'ai pas le temps na kutala ya time yimbi na kunuire yana babibi yange la kuzwa mule na nuire bien mieme tu mama mama bite kwela na zandu liko da swazile tu mun lele ya beni mimi bani kulwata tamaina mun nambala mke kulwata na guya ngi ibitu ku kwela munu mo c'était intégré kota na boutique mais allez la robe beaucoup ma cher yani kuzama tu bokona na boutique mo si ba kuzonza mama doc me kwena na nzila une metango kutanga pia ke bana pe kilengia kuvana toujours vous avez la que parce le temps moi ça mettre la messe là au mama doc me kukota kuna meza kwa mwana mungu bani kubokila mkila kukwisa ba me kuma na nzila o mama baka place avant baka place mo na kona soirée mais soisez so maison oh muke baka l'araignée maison si muke baka l'araignée yaki balele ya tama l'araignée maison à mwana ya muni ya reine ya fan ko doit l'araignée balele ya tama parce que ya mose sike mwana ya tama wule la bakila ya balele man bi fan ko doit l'araignée ya tama balele muzitu mais ko baka ba me kwa mbale bit me ko na banzi to le bit ko tani ko na sala banzi to avant bit me ko za ko célébrer 10 ans ya bit me ko zieta beto me 10 ans yango beto me kuzieta ba pangi ya munu beto me kuzieta beto me pesa batima na kuzieta
yina nge kunamuka kana suka babisika yina nyoso kana kuzanga ko c'est de l'argent mbongo ya kubutila bakaka kuno ba champagne bakaka kuno ba negrita donc c'est grave il faut dépenser kinguza c'est les dépenses il faut dépenser il faut couper ça dans cette yina bakena ya on sat buye na bazola mengena kupesa ancêtre même vers qui yaay ngeba se kutala ya lokoko tekeke lo sila ya le good mais est-ce que kutala nge muti no koma ngembo nge kudia en gros explique que vingla na nge good après le reste na ke bigela nge kuma ya ngebusi kiaje kubitila na mkanda ya ndomi ina mungu bakulanda kukota na nzile ya bakoko yeba ya kikulu betime kuzieta betime manisa ba zietolo ni kuna betime kuza célébrer 10 ans ya betu bele tabi tukulu ataka pembe ina betime kubutuka mbutuko ya mali majo betime kuma ba nubone betike ba bébé betime kubutuka ya betu pite na vara diaka na mbongi bakoko bezoza il est temps de sortir donc mo gare bakuna ba mezuna bakena ko basiki ya baba ba me lakisa mwa bifwanti donc le plan il avait ko vana na sifa c'est trop ba mambo ba doma mezuna mun mo se mettre ba mambo ba mezuna ti il est temps de sortir bakoko beno basika beno na yenge la zola ntawo ya beno kudunga muni na péché pe ba basika ya baba ba me bakena ko basika ya baba kitoko mingi mama ngikuzonzaka mbote ya mama nzonzolo yange kitoko yake na kulakisa kulutu mingi na kati na nge donc mama façon ngeke na kutuba na kati na émission ya ngeza baka avec lele yina sino kwendaka kunatanga na kata boutique banaka lele yange mosi nkatu ba mama parce que non muke vana bela ti meme ko muke vana na ti mu vana zaba ya mun beti c'est pour moi ya mezo na ti mama tekele na zambi kuna swazile mun lele muna mbala mkulu hata na buwengi memu zabla ka mun beti yake ya mun non ni mazolo kuna bame pesa ya bale basiku pesa mun yao mais comment ça ti mama mun babe kabula mun sibe kabula ngi mais moi ne mun matone be ya manana mun la demander ya de quelque soit jamais même si on vous va 10 millions ya faut qu'on pesa mun na kupesa mun la en vouloir ya bébé parce que kimpebe yake pasi kimpebe yake vrai pasi yake pasi mais ben mutabungu ben kukota yake vrai pasi yake na ba victa yake na ba mianga yake na ba mambo mingi ya kulutila bakulu ba ila kila kwa utala munu na kuzonza mchindu yake pasi kikulu yake vrai pasi ba mambo ya mchindu na kukotisa makulu nyozo mpase bit kotisa zone kaka tous les deux pieds la kati kuna quelque soit munu na kuvutikisa diaka manima bi ina muzonza ya katu. Je n'ai pas le temps de reculer encore derrière. Allez faire quoi derrière là? Moi, je m'en vais devant. Matondo mingi mama. Matondo mama. Yake na kukwenda kitoko mingi. Yake na kukwenda kitoko mingi. Me wapi message ngene na kupesa na ba mama uba batata ina. Kini minaka bana kukwenda kusamea na bangunza. Bangunza ke bandoki. Bangunza ke basalite. Bangunza ke maelave. Bangunza ke le ba pauvre. Babantu mingi kena kukima ya bao ya babantu mingi si babakala fa kena kunimina bao ou parfois kete ke kima parce que le unza mama en tout cas mama on le compliqué wapi conseil na kupesa muke kutuba muchini mebelo kuwa beti tadi kusabla katiti kuna kutoba pangi kuna papa wali kuza kubula betu mebete sibe kuiza kukota biza bebe tabula tona kikristo biza bete kukota kikulu melebe kuiza kukota kikulu. Quand tu kwela ko bwiti kola kukuta papa ya beto tekila ka deja papa ya beto be kutekila kuna tata mapaka me tekila kuna mama swele me tekila ni ba me zonza na beto ya ikisika ya beno me mune na vutikisa daka manima be basi fibe zoti ya ikisika ya beno apo mu vutuka daka ikisika mu vana ya salite na kingunza betkela ku comprendre be ni kuna ke vana na vérité akela ba masweki na bazikira kama bana ile usunza bembe bitikira kuwa bene sumba tete ba livre non bene sumba tete ba livre baba sweki nyoso kwe kwa bene sumba ba livre ya babende kutala ba diambo ya kitoko ya tama ila bakoko ya beto ni kuna balera kama gekezo yake mchindu ya mebeto nyoso tu kumevana kuna na kati kuna kotebele kele kuna mebeto sibe kuza ku comprendre ne mungena kuzuna ti papa wali kulonga
na ngonda bini kila kuwa mungu besi papa ngonda me kubasika cha yani bala trop attentif yani me basisa biluaze yani me sala bina kubasika ba biskonze ngoma kubasika ba tamburu kubaka ba malafu kusumba kubina na ba ancêtre yani kubingula jaka bao na ba soir yani ngina kula kisabi mebete kote na kikulu parce que samdile kubigila kabete bakoko ni mpungu tulendo na bene ba ya kukula bakoko bigila kabete kele kunsamdulu yina ya mpungu tulendo yenye mekuvanga zulu mebanga toto yayo ni yina kaka bakubigila kabete unsamdulu ni yina mebete baka ba samdulu bete maseko na kumultiplier ya même koko keke na sota kupiza kutalange melenge keke na kuzonzila samdulu ngeme kuma yani kila ku comprendre même ngibi yiki ngike na kuzunguzila yani ni kuna beto baba tukena ku comprendre be ngeze la tala même esprit de la kuza kuzila nge mingike na ku repousser ati kwenda yangi muzola ngibi mibake na kusosa kukuza kumunikila beto sa beto kupota na kikulu ya bakoko ya beto ya ni kikulu ya bakoko ya beto beto kena kumanga ya pour kwa beto kena kumanga kikulu ya samna yiki beto kena kumanga ya ke kilengi singi me ku comprendre bakeke zoza tioni mutilu ya yakele ni fose beta me ku comprendre muli la kuvutina ata mutu la kuvutila munu manima ata mutu le kuza embrouiller munu yikele ve wobeto sala tete mutilu ya weto sala tete mutilu ya munu mutrayer bakoko ya munu ya mutrayer bakoko muku fwadia ba deux fois ba ina kila kutala munu yenye mekuvanga zulu mebanga toto ya ni yina kaka bakubikila kabisa samudulu ni yina mebete baka ba samudulu betu maseko na kumultiplier même koko keke na sata kupiza kutalange melenge keke na kusonzila samudulu ngeme kwa samsula makai na yina ntuka yana muspetinu keke mwani ya bada joya mwana kusuma bakaye ya sala kusalo ya yani balaka ya de pour mwana mune sio kila kwa encourager na kupesa ya jaka bakayele mbona ndia kusonika yani kuzo ndia yela ila kekatoka na sina mpano na bakoko ya bitendini mama matondo mingi medicine vani kuzoza na kati na feti na ba anglais donc chino kezo naka na ba anglais ta yanke kuzoza ka bandinga ndio yake kukulumuka kana kukulumuka ba espagnol nyoza yanke kuzoza parce que na kukulumuka beni kina kuwa be kukulumuka yake na kukatoka dipuna sina mpa yake na kukulumuka donc mpebe yasi kama kukotisa makulu faso bakoko zonzilaka yawa bakiki kutala bitimbu na bimango yangu mesingi metala ni kule kaka na mantwala mosi na manima akusaba biki ngike talaka kuna je ne sais pas mais si tingeme baka nyozo ngime kotisa bakoko sime comprendre yana de kol watu wakina kukwenda après kukwenda mais non dikitala pe miracle yangi dikitala miracle ni faso mezo la mungu na beloti na lupango kuna ata mtu ya kutesa mprofesi parce que vrai tête tu m'appelles ma paka yake kuma tembe mbeba bela kisa lifuani na mungu mmoja mtakuza mpango hiyo mungu sumba yao jabe peut-être 15 ou 17 ans mikuza pesa bakopi ya mungu parti mele baka ya bela tima ya mosi aucun jour muzo za baka ba yi lupango ya mungu je pas le temps bu pesa ka ba ya yenge nazo iba ko pesa so la monti beto 10 ans melunga beto basiku kwenda beto basiku nango ngamuza na watu wengi kwenda be betu basi kuliberenge ngebe betu kuiza na tiza ya betu l'air be kufunga bakoko masiku na kuka na kukwenda ba tu ne peux pas les empêcher leur temps me lunga ba mina kusala mti ba kukwenda ba na yenge na soma mama matondo mingi mama na kufungula betu mchido kani ngua vangazo etu nakuza bakanta babale kusuya bonge mosipenge banatima kitoko pour que baingie na tia ba pesike qualité ya c'est pas mon enfant vous allez zonza na bana mbonge wati yake kaka me oui tous les gens du monde vous ne connaissez pas ça vous ne parlez plus pourquoi mais les mamans là comme mais vous ne parlez pas qu'est-ce qui va vous allez zonza na bati yake kaka me dala singe social ba problème tu m'as eu des problèmes singe social ba problème yida man te quand la maison bi kake meki jula ke pasuka nous tous on doit voir ça. C'est comme ça qu'elle regardez le reine
qui va dans me soutenir en 10 ans. Plus de 10 ans. Je suis maman, je suis malade, mais je suis sous. Bah oui, le kind est 750 Je ne pas donc c'est pas possible. Papa est malade, c'est bien ça. Une reine comme ça, maman, vous avez mis son. Tout le monde a entendu des fois. Papa va écouter talent comment tu es en pile, on a fort passe la face. Mais dès que vous connaissez, vous passez aussi même ici. Un lundi à 17h. Pile. Ça quand même. Ni ben dit la main va bakala ben doben ki ka si atapa. Je ne vais pas attendre. Ma possibilité de tout le monde est le 28 lundi na heure. Si tu veux t'en ngolo. Mais peut-être bakala kuba mais ngi be ke be kuba. C'est pas possible. Kakini. Est-ce que les gens bakala ngi pardon ma chérie? Ce que j'ai fait là, tu m'excuses. Est-ce que tu peux faire ça? Mais répondez les femmes quoi? Je ne répondais plus. Il y a pas de vous bien expliquer seulement les mots de tu peux venir te taper. C'est pas ton nom. Baba ne fait pas qui baba de nous. Mais quand tu parles, nous parlons. Ben qui est ennemi, mais famille a bakal me quiz. Il y a pas si la question qui n'a pas posé. Tu es normal, toi. C'est pas ça, les femmes là. C'est ça qu'on fait, maman. En tout cas, mon autres là qui est. Moulin, mon pesa va ancêtre, mon placier. Mon mot, n'a pas qui toi. Mais tu vas dire sembler quoi? Ah ouais, on a qu'à dire mon. Est-ce qu'il y a un livre? Gay bac qui semble qu'on va gagner le tout va que sous moi je m'en fous, je suis ça. Et c'est un problème. Na qui nous a fait au Kaboul. Il y en a qui sous mon sous. Il y en a qui sous mon sous. Et c'est un problème. Mais nous te Kaboul quand nous bazan 7, qu'est-ce que ça va pas va jubiler va passer bazan 7. Est-ce qu'il va venir? Bazan 7 avec ça na ça pour nous mal passe. Là que nous arrive pas. Est-ce que nous faites ça c'est bon? Il faut partager les affaires. En tout cas, je suis à mon coin de famille. Il y a un peu moins. Je suis à mon coin de ça quoi, mon petit boutique de thé. Je suis à c'est pas mon enfant. Elle peut prendre cela, elle ne peut pas. Chacun de nous a sa vieille. Elle dit qu'elle doit faire de sa vieille une jolie dame. Donc, tu le sais très bien que cette série vient tout droit de toi. Elle prend encore, elle a donné à sa maman. Est-ce ne pas, c'est pas vraiment une joie? Elle est très contente pour remettre le pain que vous lui avez remis à sa maman. Donc elle est en train de dire juste des choses pour féliciter sa maman pour toutes les peines qu'elle a subies. L'amour de ma maman et la mienne, personne ne peut rentrer, personne ne pourra nous séparer. Mon amour avec mon papa, personne ne pourra rentrer ni te séparer. Mon amour pour ma mère, personne ne viendra te séparer. Cette mère m'a accepté. Cette mère a été insultée pour moi. On a dit d'elle qu'elle a mis au monde une folle. Une enfant franc-maçon. Une enfant sorcière comme cela. Une enfant mystique. Une enfant de peur. Elle a dit laissez mon œuf. Laissez mon œuf. Laissez mon œuf. Quelle joie pour avoir une mère. Oui, elle dit qu'elle aime beaucoup sa maman. Yes.
Celle-là est ma maman. Celle-là, elle est ma maman. Elle est l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ma reine. Sa maman. Sa maman. La maman, longue vie à toi, maman. Longue vie à toi, maman. Maman, il y a ta gagou. Maman, porte pour toi le panier. On fait par ta fille. La Congo n'est pas facile. Hein? Ah ouais. Et nous sommes arrivés à Le Sahara. Nous sommes arrivés à Le Sahara. On va à Brazzaville. Ah oui, après le 28, c'est Brazzaville. On affronte Brazzaville, on va à Oyo. Ah ouais, c'est ça. Hein? On va faire le tour du Congo. Voilà, et on déménage le Mbrongi. Hein? Eh, kamne mezoske, kamne pesisini ke yani kukwende si ya kukwenda matondo.